จะทิ้งอันนี้พอคุณชา Hi Black Hello everyone, welcome back to my channel and happy Diwali. Ngasigi video si Diwali gi vlog oidone. Sigi se hana dark pink oramdra. Ikui jane dunga na han se kino sigi se pura white tha busu tan no. Kari no ai da bala ri ibema. Na saka sana bachai ma pura lao na. Undertone pink oi ba ai the peachy pink hai bra. Ya ba straightener na curl ta bu do ai je hay tận nó xoay nó hay đâu ra ai curl giống tiêu ai curl là hay tận video sẽ hậu trường này cái marta ai na chị ai video nào yang gì lắm nó nang gì reels nằm thu gai rồi video sẽ hậu trường cái marta ai na zero six season nào có NEUD after hair removal lotion sigi season này ấy ai cái mà tu sẽ cái hậu giờ thì mà sao cái số cái hậu mà sao cái hậu để đồ kita cái hậu này kita hậu bây giờ lâu thôi đấy anh đâu cái xin after hair removal lotion cái lotion sẽ đúng season này season nào sao nó ngay đó không có mangonda jojoba oil sunflower oil lavender oil clove oil vitamin E yawe yamna soft oil bedo cái texture sẽ Skin gi pH su maintain tawi aduga redness itchiness waxing tawraba matungda leibado adusu prevent tawe mangonda aqua and aloe vera su yawe aduna skin da si tayraba matungda ko soft and supple oraga thambiye sigi NEUD ki after hair removal lotion se paraben free so aduga taiba kan su ramna skin je fadana moisturize tawbo adusu tawiye ado kai gumba sigi product se pambi targi ai makha gi description da link to ina hapchirnge so dana check out tawiyo dai se to no di khangri ba ko reels Diwali transition gumba gi reels kar namninge adu su namge taw ni che ga iga kai se toy na nang phane se to ra na traga kino se to ro ha lom sam dai ga male Mashiri reels sama nam thok kre husik ta reels sama nam thok kre chiche ba ni yo na te ai kitang chiche suma ama nam zer why ut ni nang na ut ka no har su ut ka ni kiska ko la ya mama gi blouse ne ba ai noi khat pa gi ai ngondo in chana ri uga sige physical I think je homa nama I reels sama nam chanaram bane I rang thajang yu dai background ka phajai jana tu ai video khang nam ning na keng ni why ji gam de lai tre nang phane kai sa khage nang phane ti kai na oh maybe I don't hear like you like no twist. My heart's dancing. It's a love conquest. Oh. Hi. How was the Diwali? Nice. Nice. I hear the beat. It's in my chest. Got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over. No twist. My heart's dancing. It's a love conquest. Lakshmi mo thak nakat le. Nó chẳng gì mất. Nó quên từ là xong rồi đây đã. Yam hấp chất lở cái phần
Sigi timing da sum ningol chakauba Diwali ke ka leiba timing se ai oinadi yumda leiba se ahan boy bane aduna sumana celebrate tawba sisu phajana tawba sisu ahan boy doine ado sum akoi lekai si imam jabadu we am pikna celebrate tawbane koi mungi ko am pikna dia disco like khara bu thale ha kai hai nu ma Hello ma'am, happy Diwali to everyone. Aduga koi gi sai da lagao khoi bu ko ase thai na di lagao dum khau bane. Khau bani lagao khau ba du yeng chale ba ko ba ka aduga dum kha su dum thai. Adu lagao khau bu de. Kui re ai lagao khau da ba do. Lagao khau ni nge. Khau ni nge di lagao thai ni nge. Adu lagao thar si ra kan nga tang na ga. Pai cha ga dim lai ke. Ma lagao thau si ra. Aduga last time I na kino hut na nakong hut kidana nakong hut buse moi na mafam cha da la kwera na traga na kai no ande dum sara chin ba khudingi hin chung dau dau da bu sara chin ki dum tho e ba hambra dai nakong hut buse sin chin gi dre dum moi mafam cha dira ai gi kong na ai nakong na ra kha ठीक है याद रहे फुल है हाँ अलग तो नहीं कहीं ना इडिट काम का ताऊ जी मम्मा दम दम था अलग तो हाँ ऐ हुजिक दिवाली जी मथु उन्हीं दुगा लगाओ साब मथु उन्हीं अनना शीना तबा तो अमा हों दो ओके चीज़े थाई ना इना घाटी ले लिया कि बमाले तुम हों कि बने मैं योन बचने Fridge ina liner agam to lithok te haba to lithoi this black pink Juthi ani phar amma phar Kay no Diwali ni ha mama da udare amta mai than mai yeng ko chatre bawa ga tar ga lagao ngak thare pasa khara tong enum chaw na tok de da koi patar kun tha bi do dine ba yam chaw ri ki je ado aina Diwali tha gi je thaina mayam mame ai pi kan da go dum Diwali yawi da na sira du kan da yam thai ba duga kuire tha gi da ba handa khata nei Diwali yum da yaw phangi je phajana do pasa to nga hale atha khudi gi phawa ne munda ne biran ne adu da am thagal le ba ko ai mayai gi do mayai lambi mayai gi ani dam thagal le adu ju phawre e gi kai do adum amma ani phawre lupa chani mu to nga ne do dum small enjoyment kara small tawre yam na kino li tawdre dum khang de dum nungai dine ado mayam once again happy Diwali aduga dum ngaktang like smallest moment kum basa dum enjoy to thokpio adune ado ngasi ge oina di video se sa lo shanjarage bye bye love you all